Good bafethu, welcome back to Chef the Soul SA bafethu. Ngibingelele nginamukele kuyona ke i-page leli bafethu ke this is my official page. So ngikwenza ukuthi le i-video yangempela futhi into eyenzeka ngempela. So into eyenzakala lapha kwi-ATM oshaya lapha yabo. So lento ingenelwe ngisho nawo mama abadala yabo. Engaba seduze kwakho umuntu ozokusiza kwi-ATM uyapi because mina angifuneki ngisho i-security eduze kwe-ATM if ever ngikhona lapho kwi-ATM lithi lizongi-assista nani not unless kuzoba yimina engizoya directly kwi-branch engisuke ngikuyona ngifike ngicela usizo ngaphakathi then kube khona umuntu osuka ngaphakathi eyonginceda futhi ngaphandle. So nje bafethu akeniqaphela yabo mama abadala sebaba yigebengu just because kuningi okwenzakalayo ezweni sakhini. So lapha yana ngeke ngayibona le video uMandla Chris naye eyipostile saying into ke efuna ke ukusiza mina kwi-ATM ngidinga ke ngenkulu impama uyabo kusho yena uMandla Chris lapha ke and then ke there are so many comments kuyona le video talking about ukuthi ukhona bathi nje lapha njengoSkara uthi uSkara bamshaye ngomuthi ke umlungu wabantu kuthiwa labantu bafaka umathithibala abanye bathi kuthiwa bafaka umlomo inandi. So yonke leyo nto bakhuluma lento abayifunayo wena wenze lento efunwa ayibona njengoba ubona nomlungu lapha security nalo nje enye nje yezinto eziseceleni ezi-off lezo ukuthi ngoba liya notice ukuthi kwenzakalani but nalo lithulele. That the reason why ngithi kwa security nje elizothi lizo-assista mina ngikwi-ATM is not make sure laphana ke uKaManzini uthi ke waze wawubhatata umlungu. That means weak ngenye indlela babona ngaye yabo lapha. So bafethu nje isexwayiso, nothing much. Don't forget to follow this page bafethu for more videos. Thank you.